Poland ประดงยับมึงทุนขนองพระโปแลนด์ Welcome to Poland Channel กูปนีเกิดปีแปงเม็ดว้ายองไม่ถือแข่งขับหางบวง From Washington DC, Miss Alison Woodle, right there. Please welcome. From Lexington, her name is April Wood. April Wood, please welcome. 16, and we're going to do it again in 2020, without a doubt in my mind. The faith vote, it's here. I know it's here. I see it every day. We just need to get everyone to the polls. I cannot stress that enough. That if you haven't already early voted or voted absentee, to get to the polls. Early voting ends today, but get to the polls on Tuesday. And if you're a pastor or a faith leader here, encourage your congregations, go to the polls on Tuesday. And with that being said, I can pass it up to Judge April Wood, but thank you so much for having me here today. This is an absolute blessing. 4 more years. But I'm a district court judge in actually Davidson and Davie counties. So I've been one of the judges here for 18 years. And I want to talk to you about how important it is to get out and vote this election cycle. Our polls, early voting polls, end today at 3 o'clock. So if you don't make it to the polls to vote early, please make sure you vote on Tuesday. This is an important election. And of course, we're going to be choosing who's going to be leading our country for Lên nhà ấy, cưới mình ấy lệnh nằm ấy, của tầng bạn như đấy. Nan có chính là lán, po mà bro là về cái nạp về là bùn sang bằng Việt Nam, lên có lục charmi này, ăn có một tí lưỡi, lên là bro nào nạp bùn sang. Lên đằng có đây này, lên đằng càng cái sport lên Trump chính như tổng thông, về cái nạp về là mi nhớ lên đây càng cắt tang bằng về công ty nhớ mà bro đi kia à, càng prong tùy đi tùy lên càng hạt tiếp nằm nuôi, giờ ta khắp bao nhiêu lên đây, giờ cái nhiêu đấy chính bộ càng ó. Đừng khung bộ ray mút bằng chả mì này nhu này chính người ta càng sport nhu càng ngạ trong thông lên là nào bộ càng ô lên nhà ngạ đọ bạ thun với là nào nhá ta càng Kết nội dùm ấy là sport Trump. lấy yom như lẽ ta thì to ngạ trong thông lấy đừng có càng bình nhớ yu về nạp lấy là ta bộ Việt Nam thế lấy đừng chỉ yom lo bị bằng do còn nạp lấy là này là tô lấy ngạ sát tí dọa bình đạo lên tăng tết tâm công sản là này có càng Trump đấy vì yu về pít phần chùa yu về nạ giờ về nạ chính sang ta bằng tây nguyên luôn Company cái apa company cái bằng phim ihe khơi thao anh này ha cái trang trang sakran. Hello, đi đây chắc ai thì cậu năn cậu tuần John thì này tuần dạ chỗ dạ cậu dạ John cậu đọc một green pro nào còn na còn pro ăn con theo 100 homeland để nó có riêng bên xuôi là nhớ cậu này hít sập lửa nữa cậu tuần trục hay còn tuần này cậu chắc là support Trump. Ada cak ID. Ada cak ini lo, okay. Tim tu hal yang tengah tim nilai inan ipo yang teng thakran. Kepuj tembal moh kep là main bonjur. Utat ya hin kia tun tor nao. Mà tổng thống Donald Trump dan pang lo quan nam tai. Ke pang lo cak wing tak le ne hentu krita. Jadi kan pang te ka kitor dong. Mana hentu tak gram kon yuk yang hin. Lẽ rồi còn điều dạng hình tun đô nào, mà tổng thống Donald Trump lo quan năm tay cái bằng lộ tràn là vậy còn ra. Ini lo lewat còn ini lo có cái nhảy. Nan kau ini bawa ke Viban Bing Đạo ke Chris mong Việt Nam trục charmi này po tui tua ke la pernang ke la ngai ke nak chang cơ ke đạo. Duah kết in ra bên này. Có ra bên này Duah ke Việt Minh nhumut
Sabo tu pantu hidup rumah leh nan yu parai bi bin sang ai dai ku breda yu bak kruk ku pa poto leh nan yu kruk kedal tel kerana hin ku mau ot le ngai ku breda ku Vietnam yu apa nun pa la breka te hep bin da pa ke Charmi President Trump này như chỉ có đạo mừng để làm ta re chẳng ủng hộ nhu bởi như chính khoa nàng có ấy đấy dù cần ta phải đạo ở bên ta ở Việt Nam là phải ngày ok bên này lô là chặt cái lô gọi ok này có kẹn nhảy ai ghét đi ra bên này có về tận đấy chậm ru rock phá biểu chí ai qua Trump rồi cho nó đặt phá bạ thuần dân cái là vui chỉ sự cho phá chắc sau cả đẹp buồn sáng sau đi kia về tiếp ra cho học bằng phá đi kia về học tập và cũng gặp chỗ đây để chắc đẹp càng chăn bi bị bọc Việt Nam đi kia lập nhập tập rồi ok bên này cái lô Thank you, my brother. You just hear what he believed. That is why Miss Kim Hun has been read. That is his idea. That his son already speak. That's what he believed. Thank you. I recognize it. One of my leader here, my Chang, and you want to hear, you say a few words, you can too. Chang blue biếc nó. Thank you. He said, no, I already taught what his belief. Yes, he believed. I appreciate what he have done. Because without him, stand for the heart among your belief. That is, I so appreciate him. All things. Also, organization in the United States. Montnor, we have organization, mutual organization. We make the Montnor awareness, betterness. If we live in this country, we have to be improved education, culture gap, and also and everything that we can, and to support our country. We come legal, we support the law. Today we have Judge Applewood. Let me clap your hand there. Yes. And you have to choose to what you have made true to yourself. That's why I ask all of you, stand by the truth. We are not politicians. We are speaking the truth. I hear my heart is broken. Also, this center already give an opportunity. Monks come here for their life, and also they come to United States. We have the same situation in our country. But we here, we have the good property. Welcome all of us to come here. I will come back here again. I loved it. The same thing that I love my friend Somsak. He is monk, Cambodia. We close friends together. We stand our community in Greensboro. And all of us come together with one point. Favoring Trump, but you know what? During 2016, the poll are dead wrong. Right? The same thing here. The media, what they're trying to do is they're trying to scare you. Right? You know, they say, oh, Trump poll is down, but you got 3 more days from now on. This is the most important election in our lifetime. So it's very important for you to encourage your friend, your family, come out and vote next Tuesday, November 3rd, so we can elect 4 more years of Donald Trump. Okay? What we want is... For all of you, but this time we open this prayer. Lord, my Father is with. We thank God has given all of us. We come together because we recognize you are our God, Jehovah, who had created the world, who blessed us. We bless him to stand on the free nation, the United States of America. Thank you for all of you have given to us. Thank you for this land, for our
the father of the country of America, the President George Washington. He had to select the word under God. In God we trust. We worship you, Lord. That's why we stand today on the free country that we live in. We, on behalf of all those, I pray from the crying, sadly, people in Vietnam. They don't have the freedom religious. They don't have the free speech. And also, every day they fear to live in fear. That's why today, please come to bless us on this moment. We will hear many encourage, and we turn our heart to your man has been called, President Donald J. Trump and Mike Pence. And today, for all of us stand, and we ask you to bless for this moment. I pray in Jesus' name, amen. Oh, I